Mba'éichapa che maitei rory mitãkuña mitãkuimba'ekuéra pe g̃uarã mbo'esyry primer añogua hi'ãte chéve peime porãite ñañe'ẽmítahína mba'épa ñanembo'epy ko árapegua ha'éhina mbo'epyrã jesa'ỹjo apytu'ũ roky mba'épahína upéva ha'épe análisis ideológico de un cuento ajépa ñamba'apótahína ñane aranduka togue 21 en la página 21 ajépa ha katuete jaguereko'arã peteĩ moñe'ẽrã ajépa ñamba'apo hag̃ua ñande ha ko árapehína jaguereko peteĩ cuento ha'évahína peteĩ mombe'urã ajépa hérava ñaguápa ha iména upevahína ha'eva'ekue recopilación de Natalia de Canese ha Feliciano Acosta ajépa ha ñande ñamoñe'ẽta ñaguápa ha iména ha upéi ñañepyrũta ñamba'apo hese ajépa peẽ pemoñe'ẽta mbeguekatumi ha pehesa'ỹijóta pemoñe'ẽhaichaitéhina jépa pemombe'urã ha upéi jahasátama ñamba'apo hese ajépa ha ñamba'apo mboyve jaikuaamira'etahína mba'épa hesepe crítica de ideas térã katu ja'ehaguéicha ambue toguépe análisis ideológico ajépa de un cuento néi pe análisis ideológico pehína avei ñande ja'e hína umi avakuéra apytu'ũ roky ojekuaáva jehaipyrépe térã katu haihára oikuaaikaséva mba'épahína upéva ha'épe es el conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona ajépa pe y apytu'ũ roky ajépa pe pensamiento de una persona hína upéva o una colectividad o una época ajépa ha upéva ñandehína jahesa'ỹijóta ñande ñamoñe'ẽ mba'eve ñaguápa ha iména ha upéi ñañepyrũtama ñamba'apo hese he'íhina ñane rembiaporã ajépa jahai porã peteĩ jahypy mbykymíva ha ambuesaka rire péva katu ñande jahekata nde mba'épa he'iséhina pépe katupyry pévahína pe ñande ja'eháicha significado contextual ajépa ñande katuete ñe'ẽryrúpe jahekáramo ambue ñe'ẽ jaikuaaséva katuete oĩ mokõitera mbohapy mba'e he'iseha ha upéva ñande ñajeporekáta pe contextual ajépa según nuestro texto ha upévahína ha'e katupyry mongakuaa rehechágui ñepia'ã ha kundaha upe jahaitahína ñande mba'épa he'iséhina umíva ajépa ha upéi he'i ñambohovái contestamos ajépa mba'épepa omba'apo ñaguápa ¿en qué trabaja ñaguápa? Ajépa ¿en qué trabajaba ñaguápa? Upépe ñande ñamoñe'ẽmba rire mante ñaikũmbýtahína upéva para poder contestar nuestra pregunta ha ambue porandu he'i mba'épa ojapo iména upe aja ¿qué es lo que hace su marido mientras ella trabaja? Ajépa a eso se refiere ha upe he'i ambue porandu ndépa rehecháva ndejerére ñaguápa ichaguakuña. Si vos conoces alguna señora ajépa parecida a ñaguápa ajépa que tenga relación con lo que nosotros vamos a leer en nuestro cuento, ya sea tu vecina, tu conocida, ajépa. Si vos conoces de alguna persona que sea igual que ñaguápa ambue porandu he'i ndéverõ g̃uarã oñemomba'e kuñáme ko'ag̃aite ha mba'ére según tu perspectiva ajépa he'i pépe si hoy en día se le valoriza, se le da un valor a la mujer y por qué ajépa ha ambue porandu he'i mba'ére ñaguápa hesay pororo mba'épa tekorei ojapókuri. ¿Por qué ñaguápa en algún momento dado llora? Después de leer nuestro cuento vamos a poder contestar nuestra pregunta ajépa ha upéi jahasáta ambue tembiaporãme he'ivahína
jahechakuaa ñe'ẽ temiandu oĩva ñe'ẽ potýpe ha ñambojoaju. Identificamos las imágenes sensoriales y las unimos. Uñapehína ñande katupyrypaitémahína jepa. Imágenes sensoriales. Ñanemandu'aháichahína he'ivoi ñande ko'ápe ta'ãnga'ípe ohechakavoi ñandeve hína jepa. Ha he'i ñaguápa oñemosãko'i, ojogua kure ra'y, opu'ã ojepysopyso hu'ũ, ombohovái kure, osapukái tekorei, eíra oisyryku ha ojajúvoka ryguasu. Ha oñapytébehina ñande jahechátahína mávapa la oho hesejépa. Ñañandúva, jahecháva, ñahendúva, kuandúva, térãpa ñahetũva jepa. Ha upépe ñambojoajútahína jepa he'ichupe uno con flecha. Ha upépe hína ñamba'apóta ko árape jeýako ñanembo'epýrehína. Oiméramo oñe'ẽporandu pe che renóinte che pumbyrýpe ha katuete che aimítahína ambohovái hag̃ua peẽme.